Jean Daniel Sindayigaya. Jean Daniel uraho neza? Twajyane Xavera. Twinjiye mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru cy'itariki 23 Gashyantare, ngira ngo ni nacyo cya nyuma muri uku kwezi, kubera ko kuwa gatandatu twinjiye mu kundi kwezi kwa Werurwe. Jean Daniel, siko bimeze? Mwiko bimeze ni nacyo bivuga Xavera, ahubwo iki kiganiro Xavera tucyanzikire he? Reka tucyanzikire ku nkuru yasohotse mu kinyamakuru The East African mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ikintu gishobora kumubuza ibitotsi mu ijoro. Bikubiye mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru wa The East African kikagaruka kuri manda y'umwaka umwe yari amaze ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, imishinga afitiye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ayoboye muri iki gihe, umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere n'akazi ke gasanzwe ko kuyobora u Rwanda. Ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda umaze igihe urimo agatotsi, umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko uwo mubano udashobora gutera imbere mu gihe hari ubushake buke bwo gukemura iby'impande zombi zitavugaho rumwe. Yagize ati, hashize imyaka 2 ibyo tubiganiriyeho kandi dushobora kubikemura, ariko usanga ku ruhande rumwe hari ubushake buke bwo kugira ngo ibintu bigende neza. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko bigoye kuvuga ku by'u Rwanda na Uganda bitewe n'amateka ibihugu byombi bifitanye, gusa ngo ni ikibazo gishobora gukemuka. Yavuze ko abayobozi ba Uganda bahisemo gutegera amatwi no kwemera ibyo abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baba muri Afurika y'Epfo bababwira. Ati mu magambo no mu ndangururamajwi tuvuga ibintu byiza gusa, ariko byagera kubishyira mu bikorwa bikaba ibindi. Dukwiye guhuza imvugo n'ibikorwa. Muri icyo kiganiro kirekire yagiranye na The East African, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi, avuga ko ntaho u Rwanda ruhuriye n'ibibazo by'u Burundi. Ati naho u Rwanda rwaba rudahari, ibibazo by'u Burundi byakomeza kubaho. Perezida Kagame yavuze ko ikibazo cy'u Burundi cyoroshye kandi kigaragara, atanga urugero rw'uko Burundi bwatangaje ku mugaragaro ko u Rwanda aricyo kibazo cyonyine bafite. Ati abantu babivuga ko bishakiye, ariko noneho reka tuvuge ko u Rwanda rutariho. Ibyo se byabuza Burundi kugira ibibazo? Hari abahawe inshingano ku Burundi, aribo uwahoze ari perezida wa Tanzania William Benjamin Mkapa, ndetse na perezida wa Uganda muri iki gihe Yoweri Kaguta Museveni, n'ibindi bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Ntabwo rero babashije kubonera igisubizo ibibazo by'u Burundi. Abo bose bari kuba baravuze ko nta bibazo Burundi bufite, ahubwo bituruka hanze yabo. Umunyamakuru atari ko Perezida Nkurunziza yavuze byinshi mu nyandiko. Perezida Kagame nawe ati, yego uwo ni Nkurunziza, nanjye ndi kugerageza kwerekana uko ibintu bimeze kandi sindengera u Rwanda. Ntabwo ngendera ku byo Nkurunziza yavuze, ariko abashinzwe gukemura ibibazo by'u Burundi ntibigeze bavuga ko ikibazo ari u Rwanda. Niba hari n'ibibazo biva mu Rwanda, ubwo si byo nyirabayazana, byakemurwa ukwabyo. Ku bijyanye n'imibanire y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ho, Perezida Kagame yavuze ko muri rusange umubano w'ibihugu byombi umeze neza, cyakora ngo ugiye ku rwego rw'abantu bamwe muri guverinoma ushobora kuhasanga ibindi. Yongeyeho ko ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo gihari cyatuma umubano w'ibihugu byombi uhungabana. Ati nubwo badusaba ibisobanuro turabikora ku mugaragaro, tweruye kandi tunatanga ibihamya. Twemera ibitekerezo bya bamwe mu banyafurika y'Epfo nubwo twaba tutabyumva kimwe. Umunyamakuru kandi yabajije Perezida Kagame icyo yaba yumva yishimira cyakozwe mu gihe cy'umwaka umwe yamaze ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, n'icyo yumva yicuza. Perezida Kagame ati ndatekereza ko hari byinshi byakozwe na mbere y'uko mba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, kandi ubwo nahabwaga izo nshingano akazi kari koroshye kuko nubakiraga ku byafashweho umwanzuro n'abayobozi ba Afurika. Urugero nk'amavugurura twagombaga gukora yavuye mu bayobozi ubwo bahuraga muri 2016. Nahawe izo nshingano hamwe n'ikipe yamfashije, abagabo n'abagore bafite ubunararibonye butandukanye hirya no hino ku mugabane. Yongeyeho ko bakoze isesengura ngo barebe ahantu hakenewe amavugurura n'izindi mbaraga, hanyuma batanga inama. Ati rero twateye imbere mu gushyira mu bikorwa amavugurura no kuyubakiraho mu gukora ibyo twatekereje hamwe n'abayobozi ba Afurika. Perezida Kagame yavuze ko ibyo ari bimwe mu byakozwe, ariko icy'ingenzi cyane kuri we kandi akeka ko n'abandi babonye ngo ni uko hari ibyifuzo by'abanyafurika byo gutera imbere byihuse mu bintu byinshi bitagezweho mu gihe cyashize mu bijyanye no kwishyira hamwe. Umukuru w'igihugu unaherutse gutorerwa kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uhurije hamwe ibihugu bitandatu, Xavera, umunyamakuru yamubajije gahunda afitiye aka karere. Nawe ati ibyo gukora byo bisanzwe bihari, nta bishya nzazana. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba usanzweho kandi turashaka kuwongerera imbaraga. Akazi kanjye no gukorana n'abandi bayobozi. Ubwo duheruka guhurira Arusha muri Tanzania, twibanze ku kwegereza abaturage ibijyanye n'uyu muryango wa East African Community. Bagomba kubimenya bakabigira ibyabo ku buryo abayobozi atari bo bahora babivuga. Yakomeje agira ati rimwe na rimwe abaturage ntibumva ibyo tuba tuvuga kuko batabimenyereye. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ujyanye n'ibyo abantu babona cyangwa uko biyumva iyo batembereye mu bindi bihugu, ntabwo bikwiye kuba mu mpapuro gusa, ahubwo bikwiye kuba mu ngiro.
abantu bakeneye gukorana ubucuruzi, bafite imiryango muri ibyo bihugu byose, rero iyo ubatambamiye uba ubangamiye ikigamijwe. umunyamakuru yabaye nk'uhindura ingingo abaza umukuru w'igihugu noneho ikintu gishobora kumubuza gusinzira. Perezida Kagame akaba aramushubije agira ati muri rusange nta kibazo cy'ibitotsi njya ngira, ngerageza gushaka umwanya wo gusinzira nubwo hari ubwo biba bigoye bitewe n'akazi katoroshye mba mfite, ariko ndagerageza ngashaka ibitotsi kandi nkabibona. Yakomeje avuga ko ikintu gishobora gutuma adasinzira cyaba ari urugamba rw'ibyo abanyarwanda biyemeje byo kubaka igihugu no kugiteza imbere. Ati navuga ko igishobora kumbuza gusinzira ari igihe mba nibaza ngo ese twubake igihugu cyacu dute, twagiteza imbere dute. Intego twihaye kubaka igihugu cyacu mu buryo bwihuse busaba gutekereza no gukora cyane. Umunyamakuru atugusinzira amasaha angahe mu ijoro? Perezida Kagame yamusubije ko muri rusange asinzira amasaha 6, ubundi ngo hakaba n'ubwo asinzira amasaha 5 gusa, ariko gake cyane bashobora no gusinzira amasaha 8 n'ubwo hari igihe anasinzira amasaha 4 yonyine. Yakomeje abwira uyu munyamakuru ko hari n'ubwo ashobora gukanguka hagati mu ijoro agafata telefone agahamagara umuyobozi runaka bitewe n'akazi gahari kihutirwa. Ati uko u Rwanda ruteye rufite ibintu bihora byihutirwa bitewe n'amateka yarwo, rutandukanye n'ibindi bihugu, kandi burya ibintu utabigize ibyawe akenshi usanga hari bitagenda neza. Ku bijyanye n'urugendo rw'u Rwanda muri iyi myaka 25 ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, umukuru w'igihugu yavuze ko byari ibihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo ngo rugere aho rugeze ubu. Ati kuri njye nsanga nta gihe kigeze gipfa ubusa muri iyi myaka 25. Ati kuri njye nsanga nta gihe kigeze gipfa ubusa muri iyi myaka 25 Xavier. Reka iyo ngingo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda twerekeze mu kinyamakuru La Croix ku nyandiko isaba ko ubutabera bw'Ubufaransa bwasubukura iperereza ku ruhare abasirikare b'Abafaransa baba baragize muri jenoside yakorewe abatutsi bo mu Bisesero, aha ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni inyandiko yashyizweho umukono n'abantu banyuranye babarirwa muri 40 barimo inzobere mu by'amateka, abanyamategeko, abanyamakuru n'imiryango inyuranye iharanira uburenganzira bwa muntu. Isohoka mu binyamakuru bya La Croix, Mediapart na Humanité hari kuwa mbere tariki ya 18 muri uku kwezi kwa Gashyantare. Muri iyo nyandiko izo nzobere zivuga ko nubwo ubutabera bw'Ubufaransa bwashyinguye iperereza ku ruhare ingabo z'Ubufaransa zaba zaragize muri jenoside yakorewe abatutsi bo mu Bisesero, ngo hari ahakavuye amakuru hatigeze hitabwaho kandi harashoboraga gufasha muri iryo perereza. Bavuga kandi ko ikibabaje ari ko iryo perereza ryashyinguwe nta musirikare n'umwe w'Ubufaransa mu bari muri Operation Turquoise uhaswe ibibazo. Muri iyo baruwa kandi jondanye havugwamo ko ingabo z'Ubufaransa zari zoherejwe muri Operation Turquoise zizanywe no guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi, ngo zamenyeshejwe ko abatutsi bo mu Bisesero barimo kwicwa ariko barabyirengagiza bajyayo hashize iminsi 3. Abo basirikare b'Abafaransa bamenyeshejwe ubwicanyi bwo mu Bisesero tariki ya 27 Kamena 94, ariko baza gutabara tariki ya 30 z'uko kwezi kwa gatandatu, hari hashize nyine iminsi 3 yose nk'uko rumaze kubivuga Xavier. Abasinye kuri iyo baruwa bakibaza niba uko gutinda gutabara kutaba kugize ibyaha by'ubufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakaza kwicwa n'interahamwe n'ingabo za leta y'icyo gihe. Mu mwaka wa 2005 nibwo abantu 6 barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Umuryango Survie, ihuriro ry'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu FIDH na LDH n'indi itandukanye baje gutanga ikirego barega abantu biswe X, kuvuga ingabo z'Abafaransa zari muri Operation Turquoise, babashinja gutererana ku bushake abatutsi bari mu Bisesero hagati ya ziriya tariki 27 ndetse na 30 Kamena 94. Nyuma y'imyaka 13 ku itariki 27 Nyakanga 2018 abacamanza b'urukiko rw'Ipari rushinzwe gukurikirana ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu bamenyesheje impande bireba ko iperereza ku ruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi bo mu Bisesero rigiye guhagarikwa, ndetse muri Nzeri ikirego kirashyingurwa ku mpamvu z'uko bavuze ko ngo habuze ibimenyetso simusiga. Imiryango itari ya leta n'abarokotse jenoside barajuriye, ariko mu mpera z'ugushyingo k'umwaka ushize wa 2018 abacamanza baho mu Bufaransa banga ubusabe bwo kongera gutangiza iperereza. Ubwo busabe bwari bugamije kumenya impamvu nta tegeko ryatanzwe ryo gutabara, ndetse hakanibazwa abagomba kubibazwa yaba abo mu nzego za gisirikare n'iza gisivile. Duhindure ingingo Xavera. Kuva muri 2016 umubare w'abangavu baterwa inda nturajya munsi y'ibihumbi 17 ku mwaka. Ntabwo ari bakeya. Turabisoma muri Keti Press aho yandika ko imyaka 20 igataha abana b'abakobwa babyara batarageza ku myaka y'ubukure ngo bagenda barushaho kwiyongera
kwiyongera ku buryo batarajya munsi y'ibihumbi 17 buri mwaka uhereye muri 2016 nk'uko bivuze Jean Daniel. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ikavuga ko ifatanije n'izindi nzego muri uyu mwaka wa 2019 izakora ubukangurambaga mu mashuri arenga 1500 ndetse inakomeze gushakisha no gufata abakekwaho ibyaha byo gusambanya abana. Nubwo amategeko ateganya ibihano bikarishye ku basambanya abangavu kugera ku myaka 25 y'igifungo, inzego zibishinzwe kugeza ubu ntabwo zifuza gushyira ahagaragara abakurikiranyweho ibyo byaha. Tutaratandukira iyo ngingo, Xavera, umuyobozi wa diyoseze ya Kabgayi Musenyeri Smaragde Mbonyintege, we aragira ati: ikibazo cy'ubutinganyi no gusambanya abana biterwa no gutakaza imyemerere ya gikirisitu. Ibi Musenyeri Mbonyintege arabivuga mu gihugu Kiliziya Gatolika ivugwa mu bibazo bikomeye by'abihaye Imana bayo basambanya abana, ndetse kuva ejo bundi ku wa kane Xavera kugeza kuri iki cyumweru Vatican ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika ku isi ahani mu Butaliyani hakoraniye inama yahamagajwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yiga kuri icyo kibazo cy'abihaye Imana bayo bavugaho gusambanya abana aribyo byo kubakorera ibyamfurambi. Ibinyamakuru binyuranye birimo L'Observateur, La Provence, Le Figaro, Le Monde ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba byandika ko iyo nama ikoraniyemo abagera mu 190 barimo n'abakuru b'inama z'abepiskopi Gatolika 114 bo ku migabane yose y'isi. Insanganyamatsiko yayo ikaba ari ukurengera abana. Kurengera abana muri Kiliziya. Atangiza iyo nama, Papa Francis yarababwiye ati: abantu b'Imana baduhanze amaso kandi badutegerejeho ingamba zihamye zo guhangana n'iki kibazo. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru, Musenyeri Smaragde Mbonyintege yasobanuye ko abakora ubutinganyi cyangwa abasambanya abana bato ngo babiterwa no gutakaza imyemerere ya gikristo bakajya mu mikorere y'isi igenda ikura yitaza Imana, ikimika ibikorwa by'iterambere ariko binyuranije n'ubukristo n'imyitwarire ya kimuntu. Musenyeri Mbonyintege nawe yemera ko ku rwego rwa Kiliziya Gatolika ku isi iki kibazo gihari, ariko ko hari ikibazo cya sosiyete muri rusange atari ikibazo cya Kiliziya gusa, ngo si ikibazo cyo gukura abantu umutima cyangwa ngo gipfobye aho cyagaragaye. Ati sosiyete turimo irimo gukora iki kuri abo babikora? Niba ababikora ku isi harimo abantu 7% bo muri Kiliziya Gatolika, abandi 93% basigaye ko batabavuga bari he? Akomeza agira ati ntabwo tuyobewe ko muri sosiyete turimo bimaze gukabya, noneho n'abapadiri bacu bavukira muri iyo sosiyete, ababigwamo ni abana b'iyo sosiyete bwite. Twagombye kureba icyo kibazo mu rwego rw'isi aho kukireba mu gace ka Kiliziya Gatolika gusa. Uyu mushumba wa diyoseze ya Kabgayi yakomeje avuga ko ntawahakana 100% ko muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ikibazo cy'ubutinganyi kitahaba, ariko ngo ntikiri mu bibazo by'ibanze bikomereye. Akavuga kandi ko imbaraga mbere na mbere zikwiye gushyirwa mu miryango kuko ariho bikorerwa, by'umwihariko mu Rwanda hakarebwa niba nta baturuka hanze yarwo baje kwigisha ingeso y'ubutinganyi baba bahari bagakumirwa. Ati hano iwacu mu Rwanda aho guhanga Kiliziya amaso ngo ibintu byacitse, ahubwo nibarebe kuko hari n'abantu baza bavuye hanze baje kubyigisha mu Rwanda, abo ntibari mu rwego rwa Kiliziya nta naho bahuriye nayo. Musenyeri Mbonyintege agasanga uwihaye Imana n'umukristo usanzwe bagiye mu bikorwa by'ubutinganyi, ubusambanyi no gufata abana ngo ari bamwe kandi Kiliziya ibahana kimwe, cyane ko bamburwa n'inshingano zayo. Ati kijandanye ati ntabwo batandukanye, bose ni abagizi ba nabi bakwiye guhanwa kimwe. Reka ibyo tubireke. Perezida wa Repubulika Paul Kagame atabavuga ibi by'Ubushinwa muri Afurika nabo barakabye. Muri iyi minsi ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Xavera, bishinja igihugu cy'Ubushinwa kwikoreza ibihugu bya Afurika umutwaro w'amadeni ngo bitazashobora kwitura. Ndetse muri iyi minsi hari amakuru yagaragaye mu bitangazamakuru binyuranye avuga ko Ubushinwa bwaba bushaka kugurisha bimwe mu bihugu cyane ibya Afurika ngo bitewe n'uko byananiwe kwishyura umwenda bibufitiye. Perezida Kagame yabajijwe kuri ibyo bivugwa ku Bushinwa n'umubano w'Ubushinwa na Afurika muri rusange, maze asobanura ko abavuga ibibi by'Ubushinwa rimwe na rimwe bakabye. Ati sindi umuvugizi w'Ubushinwa, ariko ntekereza ko abantu badakwiye kwitirira Ubushinwa ibibi byinshi babuvugaho. Niba nkomeza kukuguza amafaranga nawe ugakomeza kunguriza, uzi impamvu ituma umpa ayo mafaranga? None se ni gute nagushyiraho amakosa aho kuyashyira kuri wa wundi uhabwa amafaranga? Kubera iki nkomeza kukwaka inguzanyo mu gihe uko yiyongera ari nako niyongerera ibyago byo gutembagazwa n'uburemere bw'iyo nguzanyo? Umukuru w'igihugu yakomeje abaza niba mu by'ukuri ikibazo ari icy'Ubushinwa cyangwa ikibazo ari cya wa wundi ukomeza kwaka inguzanyo atazabasha kwishyura.
ati ntekereza ko abantu bakwiye kubitekerezaho mu buryo bwagutse. Hari amakosa yakozwe ariko iki kibazo cy'umwenda ntigikwiye kugerekwa ku Bushinwa kuko harimo gukabya. Mu kiganiro na The East African, umukuru w'igihugu yavuze ko abanenga Ubushinwa ari abatishimiye uruhare burimo kugira mu iterambere rya Afurika, ahubwo bakabushinja ko butanga amafaranga menshi muri Afurika bikazagura ibihugu biyahabwa kuyishyura. Perezida Kagame atabo bashinja Ubushinwa birengagiza ko Ubushinwa burimo gukorera Afurika ibyo abandi bananiwe kuyigezaho. Niba Ubushinwa burimo gushora imari mu guteza imbere ibikorwa remezo, nsanga nta mpamvu yo kuvuga ko Ubushinwa burimo kuremerera umugabane buwuha inguzanyo z'umurengera. Yongeyeho ko abashyira mu majwi Ubushinwa ari babandi ngo usanga bavuga bati turaguha imfashanyo, ariko ikibazo ni uko hari ibyo twemera wowe utemera, hari ibyo udakora, nta no gukurikiza amabwiriza yacu, bigatuma bagabanya ibyo bagombaga kuguha. Umukuru w'igihugu kandi akavuga ko ibyo bitandukanye n'igihe undi muntu yaza akakubaza icyo ushaka, wamubwira ko ushaka ikiraro cyangwa urugomero rw'amashanyarazi akabiguha nta yandi mananiza. Ikiganiro Xavera, Ubwongereza bugiye gushora akayabo ka miliyoni 30 z'amapawundi mu mishinga ijyanye n'umutekano n'iterambere hirya no hino muri Afurika. Muti murabisoma ni inkuru dukesha Chimp Report, Africa Daily Voice, Daily Mail hamwe n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Ikaba itangira ivuga ko ibyatangajwe ejo bundi kuwa kane n'umunyamabanga wa leta ushinzwe Afurika muri guverinoma y'Ubwongereza hariwe n'ijondanye ari Madamu Harriet Baldwin. Iryo shoramari rya miliyari zisaga 30 mu mafaranga y'u Rwanda rikozwe mu gihe Ubwongereza buri kugirana amasezerano mashya y'ubufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni amasezerano agamije gushimangira byimaze ubufatanye hagati y'impande zombi nyuma y'aho Ubwongereza buzaba butakibarizwa mu muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi. Madamu Baldwin watangarije ibi Addis Abeba muri Ethiopia, urugendo rwe ruje rukurikira rwa minisitiri w'intebe y'igihugu cye Madamu Theresa May aherutse kugirira mu mwaka ushize mu bihugu bya Nigeria, Kenya ndetse no muri Afurika y'Epfo, aho rwari rugamije kugaragaza intego y'Ubwongereza nk'igihugu gishaka kuba umushoramari ukomeye muri Afurika bitarenze umwaka w'ibihumbi 2022. Reka ibyo tubireke. Muri Africa News, Lusaka Times, Daily Nation na The East Africa niho baravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zambia bagiye kurega Perezida Lungu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Iburayi mu Buholandi ICC. Mwakwibaza muti ese baramurega ibiki? Mutese baramurega iki koko? Reka tubibasomere. Aya mashyaka yo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zambia ashinja Perezida Edgar Lungu kuba inyuma y'urugomo rwa politiki rukorerwa abo badacana uwaka muri politiki. Abanyapolitiki 10 nibo babwiye abanyamakuru Lusaka mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Zambia ko Lungu ari ugomba kubazwa imvururu n'urugomo bikomeje kugirizwa abatavuga rumwe nawe barangajwe imbere na Hakainde Hichilema. Uyu Hichilema nagaragara mu mashusho harimo guhunga abapolisi barasa ibyuka biryana mu maso. Ubwe mu cyumweru gishize akaba yarivugiye ko yaragiye kwicirwa aho yiyamamarizaga mu burengerazuba bwa Zambia, hanyuma ngo akarusimbuka. Polisi nayo yashakaga kumwivugana mu rwego rwo kumwikiza kugira ngo hatazahatana mu matora yo muri 2021. Uretse Lungu, abandi bazajyanwa mu rukiko rwa ICC ngo barimo minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cya Zambia, umujyanama wa Perezida Lungu ushinzwe itangazamakuru ryo muri perezidansi, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PF Patriotic Front riri ku butegetsi aho muri Zambia. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Lungu jondanye bavuga ko bafitiye icyizere urukiko rwa ICC kandi ngo nirusanga nta cyaha kibahama ruzabagira bere ntacyo. Hagati aho umuvugizi wa Perezida Lungu ariwe Amos Chanda yamaganiye kure ibyo birego avuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa, ibi biti bifitirano cyangwa se ibicurano by'ipapirano. Ni ibipapirano. Tuvuye muri Zambia tujye muri Kongo Kinshasa, aho ibyumweru 4 bishize nta guverinoma bafite nyuma y'iyimikwa rya Perezida mushya Felix Antoine Tshisekedi. Ibi turabisoma mu bitangazamakuru bya Africa News, RFI, La Libre Belgique, Jeune Afrique na Kinshasa Times, aho bivuga ko mu gihe hakibazwa igihe minisitiri w'intebe mushya azashyirirwaho nawe agatangaza guverinoma ye nshya, abaminisitiri bo ku bwa Joseph Kabila ngo bo bakomeje gusimburana mu gutangaza ukwegura kwabo.
gusa abaminisitiri bari mu nkubiri yo kwegura, ariko minisitiri w'intebe Bruno Tshibala we na n'ubu ntaratangaza iyegura rya guverinoma ye, kandi ngo yasabwe kubikora ariko ahitamo kwintumira nk'aho nta cyabaye. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yabaye isabye abaminisitiri guhitamo kwegura bakibera abadepite, dore ko n'ubundi hari itegeko rivuga ko minisitiri aba ari na depite, cyangwa se bagahitamo kwigumira muri guverinoma icyuye igihe. Muri guverinoma icyuye igihe, Lambert Mende Omalanga avuga ko kwegura kwabo bitavuze ko baretse imirimo yabo y'ubuminisitiri, ngo bazakomeza bakore iy'ingenzi kugeza habayeho ihererekanyabubasha. Lambert Mende umuvugizi nyine w'iyo guverinoma icyuye igihe, ubu amaso yose yahanzwe uruhare rwa perezida Tshisekedi, kuko ngo niwe ugomba gushyiraho minisitiri w'intebe mushya avuye mu ishyaka rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, kandi iryo shyaka rikaba ari ihuriro rya FCC ryo ku ruhande rwa Joseph Kabila. Iri huriro rya FCC ryari ryatanze Emmanuel Ramazani Shadari nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku ya 30 Ukuboza umwaka ushize, gusa ntiyaje gusekerwa n'amahirwe kuko yaje ku mwanya wa gatatu. Ese Tshisekedi aremera kuvana minisitiri w'intebe mu ruhande rwo kwa Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi? Ni ukubitega amaso, dore ko mu kwezi kumwe amaze gushyiraho abantu 3 gusa mu myanya, aribo Vital Kamerhe ukuriye ibiro bya perezida wa Repubulika. Uyu Kamerhe ni nawe bafatanije mu kwiyamamaza. Abandi barimo umujyanama mu by'umutekano hamwe n'umuyobozi wungirije mu biro bya perezida ushinzwe iby'amategeko. Kaminuza y'imiyoborere muri Afurika, African Leadership University cyangwa se ALU mu magambo y'icyongereza, yaje ku rutonde rw'ibigo bihiga ibindi mu kurangwa na innovation, aribyo byo guhanga udushya mu nganda no mu muco. Nk'uko tubisoma mu bitangazamakuru bya The Citizen na African News hamwe na muri Forbes Africa na African Business Chief, ikinyamakuru Fast Company cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibanda ku bijyanye n'ubucuruzi nicyo cyatondetse ibigo 50 byo ku isi biza ku isonga muri innovation cyangwa udushya. Kuri uru rutonde rwo mu mwaka wa 2019, kaminuza y'imiyoborere ALU yashyizwe ku mwanya wa 39. Nibuka ko ari ibigo 50 byatondetswe. Kaminuza ya ALU ikaba yarashinzwe muri Nzeri 2015 wishingwa n'umunyagana Fred Swanika, yakoreye bwa mbere na mbere mu birwa bya Maurice, ariko bigeze muri 2017 ifungura irindi shami ryayo i Kigali hano mu Rwanda. Ibinyamakuru bya Jeune Afrique, Premium Times, The Guardian hamwe n'ibindi byinshi byagarutse ku matora yo mu mpera z'iki cyumweru aba muri Senegal no muri Nigeria. Aho hombi nk'uko havuze, muri Nigeria komisiyo yigenga y'amatora irizeza ko noneho nta kwimura amatora y'umukuru w'igihugu bizabaho, uko byagenda kose araba kuri uyu wa gatandatu. Ni nyuma yaho abanyanigeria hamwe n'isi yose batunguwe n'uko ayo matora yagombaga kuba yarabaye ku wa gatandatu ushize, ariko akaza kwimurwa bitunguranye ari mu rukerera haburaga amasaha 5 kugira ngo ibiro by'itora bifungure. Icyo gihe komisiyo y'amatora muri Nigeria yasobanuye ko byatewe n'imyiteguro itari itunganye. Ni amatora ahanzwe amaso cyane kuko perezida w'icyuye igihe Muhammadu Buhari ahanganye bikomeye na Atiku Abubakar wigeze kuba visi perezida wa Nigeria. Gusa hari n'abandi bakandida bafite ingufu muri aya matora Xavera, kuko bose hamwe babarirwa muri 70. Hakiyongeraho n'abandi bo mu matora y'abadepite n'abasenateri, ku buryo abakandida bose hamwe muri ayo matora 3 bagera ku 23. Gusa nanone ngo nabo abo bakandida nyiri 23 muri ayo matora kwa 3 nabo ngo si benshi ugereranije n'abaturage ba Nigeria muri iki gihe, kuko babarirwa muri miliyoni zikabakaba 200. Ibaze nawe kujya gutora uri butoranye mu bakandida 23 ntabwo byoroshye. Abanyanigeria barenga miliyoni 84 nibo bagomba kwihitiramo umukuru w'igihugu. Muri abo bakandida perezida barenga 70 bakabikorera mu biro by'itora bikabakaba 120. Muri Senegal ho bazatora bukeye bwaho ku ya 24 Gashyantare. Ni abakandida 5 barimo na perezida Macky Sall ushaka kwiyongeza indi manda, kandi ni nawe uhabwa amahirwe yo kuzegukana intsinzi. Kubirebana n'ayo matora muri Senegal, Jean Danya Abdoulaye Wade wabaye perezida w'iki gihugu yahinduye imvugo ikarishye yavugaga kigera mu gihugu avuye mu gihugu cy'Ubufaransa aho yibera ubusanzwe. Icyo gihe yasabaga abayoboke b'ishyaka rye PDS, Parti Démocratique Sénégalais, gutwika amakarita yabo n'ibiro by'itora ku munsi nyirizina, ariko guhera ejo bundi ku wa 4 yaciye undi muvuno. Ubu nta gihamagarira abayoboke bo kuzatwika amakarita yabo y'itora ndetse n'ibiro by'itora, ahubwo yahisemo gucubya umwuka mubi byari byateje mu gihugu. Arabasaba rero abo bayoboke be kubangamira ayo matora mu ituze rizira umuvundo,
kuko kuri we ngo abona ari amatora yuzuye uburiganya bwinshi, uburiganya bwo gushakira intsinzi Macky Sall. ndetse kuri avuga ko ngo byamaze kumenyekana ko Macky Sall ari uzayatsinda kandi amatora atari yaba. Reka aho naho tuhave. Ishyamba si ryero hagati y'Ubuhinde na Pakistani ku buryo umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ugaragaza ko intambara ngo ishobora kongera kurota. Ibinyamakuru bya The Guardian, Times of India, Washington Post, New York Times, The India Express, The Economist, La Croix, Le Monde n'ibindi nka India Today biravuga ko abantu batari munsi y'abarindwi biciwe mu gace ka Kashmir y'Abahinde. Xavier, iyi muri kavuga ko baguye mu gikorwa cya gisirikare cyakozwe n'ingabo z'Ubuhinde nyuma y'igikorwa cy'ubwiyahuzi cyahitanye abasirikare barenga 40 b'Abahinde mu gace ka Kashmir. Ibihugu byombi bitavugaho rumwe kuva byatandukanywa mu mwaka w'1947. Ubuhinde bushinja guverinoma ya Pakistan gushyigikira abakoze icyo gitero kimaze iminsi 9 kibaye. Ni igitero kigambwe n'umutwe w'iterabwoba Jaish-e-Mohammed, mu magambo ahinnye uvuga ko barizwa ku butaka bwa Pakistan. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi akaba yaravuze ko ngo bitagomba guciraho kuko hagomba gutegurwa uko Pakistan yahabwa isomo rikomeye. Ni irihe? Aha yavuze ko inzego z'umutekano z'igihugu cye zifite uburenganzira bwose bushoboka bwo gufata ibyemezo bibereye Ubuhinde n'ababutuye, cyane cyane muri iki gihe uwo bwita umwanzi wabwo w'igihe kirekire wakomeje kubukora mu jisho. Bwana Modi akavuga ko bari mu bihe bikomeye kuko ngo nibwo bwa mbere igitero cy'iterabwoba ku Buhinde gihagurukije imbaga y'abantu mu gihugu cyose bakacyamaganira kure. Ngo nibwo bwa mbere kandi bibaye nyuma y'ikindi gitero cyagabwe mu mujyi wa Mumbai kigahitana abantu 174 hari mu Gushyingo 2008. Hagati aho ariko Pakistan ntikangwa n'ibivugwa na guverinoma y'Ubuhinde kuko minisitiri w'intebe muri Pakistan Imran Khan avuga ko ibyo birego ntaho bishingiye. Ngo nta shingiro bifite mbese bihindura ubusa. Akavuga ko Pakistan yiteguye gufatanya n'Ubuhinde mu iperereza kuri icyo gitero cy'iterabwoba cyagabwe ku basirikare b'Ubuhinde, ariko ngo mu gihe Ubuhinde bwahirahira kugaba igitero cyo kwihorera, abanyapakistan ngo ntibazarera amaboko. Ngo biteguye kwivura umwanzi mu buryo bwose bushoboka bakarengera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ngayo nguko Imana ikinga ukuboko iyo ntambara ntirote. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis ntagisuye Uganda ku nshuro ya kabiri. Ibinyamakuru byiganjemo ibyo muri icyo gihugu nka Daily Monitor na New Vision bivuga ko iby'isubikwa ry'uruzinduko rwa Papa Francis byatangajwe ejo bundi kuwa kane n'inama y'abepiskopi Gatolika bo muri icyo gihugu. Muri 2018 iyi nama y'abepiskopi Gatolika bo muri Uganda yari yasabye perezida w'igihugu cyabo kubatumirira Papa Francis ngo azaze kwitabira muri Nyakanga uyu mwaka ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 y'ihuriro sekamu ry'inama z'abepiskopi Gatolika muri Afurika ndetse no muri Madagascar rizaba rimaze rishinzwe. Ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 bikazabera i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, hakazaba hakoraniye abasenyeri Gatolika 400 baturutse muri Afurika ndetse no muri Madagascar. Ihuriro sekamu ryatangijwe ku mugaragaro muri Uganda na Papa Paul wa gatandatu hari muri Nyakanga 1969, ari nabwo byari bibaye ubwa mbere umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi asura Afurika mu bihe bishya bya nyuma y'ubwigenge bwa byinshi mu bihugu byo kuri uyu mugabane. Iyo Papa Francis aza kuboneka muri ibyo birori bya sekamu rwari kuba rubaye uruzinduko rwe rwa kabiri agiriye muri Uganda uhereye ubwo yabasuraga mu Gushyingo kwa 2015. Icyo gihe Papa Francis yabaye uwa gatatu usuye icyo gihugu cya Uganda nyuma ya Paulo wa gatandatu mu 1969 na Yohani Paulo wa kabiri wahageze mu 1993. Twerekeza ku musozo w'iki kiganiro Xavier duciye mu nkuru zidasanzwe. Jeune Afrique iradusubiza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ngo amagambo yabaye menshi nyuma y'ubukwe bw'agatangaza bwa Vital Kamerhe ukuri ibiro bya perezida wa Repubulika y'icyo gihugu uyu bita nyine Dirikab mu mvugo yagitegetse. Vital Kamerhe yashyingiranywe na Amida Shatur wahoze arwubakanye n'umuririmbyi w'icyamamare muri Kongo Jean Bedel Mpiana bahimba Jiben Mpiana. Uyu mugeni akaba akomoka mu Bahinde batuye aho muri Kongo Kinshasa. Ibirori byo kwizihiza ubukwe bw'akataraboneka Xavier bwa Kamerhe na Amida Shatur byatangiye ku munsi w'abakundana uyu bita Saint Valentin uba tariki ya 14 Gashyantare ubwo imiryango y'impande zombi yagendaniraga bukeye bajya imbere y'amategeko ku murenge w'iyo ngiyo naho ubukwe nyirizina buba kuwa gatandatu tariki ya 16 Gashyantare. Mwakwibaza muti ni iki gitangaje muri ubwo bukwe bwa Vital Kamerhe na Amida Shatur? Uretse isokozo y'uwo mugeni ngo yavugishije menshi abayimamagaho akajisho, abakoresha imbuga nkoranyambaga banacitse urondogoro kubera inkwano ya Kongo.
mbese intoki barazinyereza dore ko hateye izo bita taci karahava. Iyi nkwano yahawe umuryango we igizwe n'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika. muyavunje mu munyarwanda mwumva uko angana. Ako kayabo yakageretseho inka 32 n'impeta ya diyama yamwambitse ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. mbese impeta ya miliyoni zikabakaba 900 mu mafaranga y'u Rwanda. Ngaho nimwibaze, bamwe bati ni ubukwe bw'ikinyejana se, ibi bita mariage du siècle mu gifaransa. abandi bati barahirwa ababyeyi bamwibarutse. Ariko nibyo koko barahirwa pe. Nubwo ku mugaragaro byabaye mu cyumweru gishize, Kamere na Amida Shatur bafitanye akana k'agahungu kitwa Isaac Kamere. mwakwibaza muti ubwo bakabyaye ryari? uyu mugore kandi yanabyaranye abana 3 na Jiben Piana, nubwo hari abavuga ko ari abana 4, ndetse ngo anafitanye undi mwana n'umuherwe wa za diyama witwa Didi Kinwani, nabo ngo bigeze gukorana ubukwe bw'akataraboneka, nyuma urukundo rwabo ruza gukonja baratandukana. Jiben Piana akimara kumva ko wahoze ari urubavu rwe yasezeranye n'umunyapolitiki Kamere, yahise yihoresha amarira amagambo yo muri Zaburi ya 23, amagambo yahise anashyira kuri page ya Facebook. ni amagambo atangira agira ati uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Uretse ayo magambo yo muri Zaburi, Jiben Piana yanashyize akavideo kuri Facebook kamugaragaza ari kumwe n'abana be yabyaranye na Amida, avuga ko yamubereye intati, hakaba hanagaragaraho umugore we mushya yishumbushije ndetse n'imodoka y'umwakaka. ibi Jiben Piana akaba ngo yarabikoreye kugira ngo amwereka ko ikitabuze iwe ari iki? Ari ifaranga. Ifaranga rirajwigira kuri we. Mu gihe Piana yageragezaga kwimarisha avo, ku cyumweru urugo rushya rwakubye urukweto karahava, babifashijwemo n'umwami w'injyana ya rumba wo nta wundi ni Koffi Olomide wabasanze aho batuye nyine mu rugo rushya. Ngaya nguko abagira intibarya ibihiye, ngibyo by'ubukwe bw'akataraboneka n'umugeni w'amateka ugeze ku mugabo we wa 3. abafite ubukwe muzarwubake rukomeje. Abafite ubukwe muzarwubake rukomere kandi tubifurije ibirori bihire. Ni nuko dusoje nako turahiriye kuko tuzagaruka ku wa 6 utaha. Nari Nyirarukundo Xavera hamwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. nimugire ibihe byiza.